Zdravo narode, ja sam Vaskrsija i evo nas u trećem videu o jednačinama sa apsolutnim vrijednošćima. Dakle, opet imamo ugniženu apsolutnu vrijednost unutar neke druge apsolutne vrijednosti i ako se sjetite onoga što smo govorili u prošlom videu, dakle idemo od spolja ka unutrašnjosti. Dakle, uzet ćemo ovo i reći ćemo da je apsolutno od 2x plus 3 minus 4 jednako 1 ili je apsolutno od 2x plus 3 minus 4 jednako minus 1. Pa bi ovdje imali da je apsolutno od 2x plus 3 jednako minus 4 kad pređe na drugu stranu bit će plus 4 jednako 5. Tako, a ovdje bi imali da je apsolutno od 2x plus 3 minus 4 kad pređe na drugu stranu bit će plus 4 i ovi minus 1 bit će 3. Pa ovdje možemo da kažemo ili je 2x plus 3 jednako 5 ili je 2x plus 3 jednako minus 5. Ovdje ćemo imati da je 2x jednako plus 3 kad pređe na drugu stranu bit će minus 3, ali 5 to je 2, dakle kad sve podijelimo sa 2 bit će x jednako 1. Dakle, jedno od rješenja je da je x jednako 1. Probajte da uvrstite u početnu jednačinu pa da vidite da odgovara. Ajmo ovdje, kada je 2x plus 3 jednako minus 5. Ovi plus 3 kad pređe na drugu stranu bit će da je 2x jednako minus 8. Kad se podijelimo sa 2, ispašće da je x jednako minus 4. Dakle, to bi trebalo da bude drugo rješenje. Pokušajte da uvrstite pa da vidite da odgovara. Šta ovdje imamo? Ovdje imamo da li ili je 2x plus 3 jednako 3 ili je 2x plus 3 jednako minus 3. Pa bi bilo 2x, ovi 3 kad pređe tamo bit će minus 3 i ovi 3 to će biti 0. Kad se podijelimo sa 2, dobit ćemo da je x jednako 0. To bi trebalo da bude treće rješenje. A ovdje imamo 2x jednako minus 3 i ovi 3 kad pređe bit će opet minus 3, to bi znači bilo minus 6. Kad se podijelimo sa 2, trebalo bi da ispadne da je x jednako minus 3. Dobro, evo dobili smo 4 rješenja. Probajte svako od njih da uvrstite u početnu jednačinu, da vidite da odgovara ili da li slučajno neko od njih ne odgovara. Pa ostavite u komentaru. Dobro, narode, toliko što se tiče za ovaj tutorial ili ovaj video već. Do nekog novog tutoriala, odnosno videa. Puno pozdrava od Vaskrsije. Čujemo se.